Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Reng opinyon na ring bisita king tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Pampanga, Pampanga, as na Kanyaman, King Pampanga. Makaswelo tamo naman po, Keti. Uling na yung makaniting oras at intamong pamit-alamitam, King Amanong Siswan. Maya paug to kabalen, maya paug to Jody. Kaya kaurasan na inin, anong gagawin nyo? Mamanga na kayo kanyan, maugto na ko kanyan. Pero kentutunan yan, dako danupa na ako naman eh. Abahin nyo kaya pa po, king kilob na po ning kaya katawang programa. Ne, kabang mamangan kayo, bakantang iyo ko pumainip, kare naman pong iba't mengan. Kabang magpainawa kayo, abayan nyo kami pa mo, kini po kayong programa tang nanupata. Live na live tao po kayong official Facebook page. Naning CLTV 36 sa CLTV 36 official. Makanyan mo naman, kayong katamong free-to-air TV channel, CLTV 36, ang po kikatamong official Facebook page. CLTV 36 official mo naman, nanupata. Inga manong siswa ng Point Kulturang Kampang, aning kikatamo pong gambulan, gening aldo na po ning biyernes. Adwang pulot kapat na po ning bulan na ning Nobyembre. Nano pata kabalan, ibiyang ipuge kayo ining balitang Menga Palyari, Keti Keng, Labuad, Kapampangan. Pero bayan, makyabe kayo po, mag-comment kayo, makipagkwentuhan kayo. Kaya ni po kaya katamong programa, retang kaya kayong kayabe mamangan, o nanong maning kaya kayong ulam. Malyari yung pong idake, kaya kami at tampanagkat mo Jody Bar, karetang malsinta, tamong kabale. Kare pong ating pag-greetings. Happy birthday, happy natal day, happy binyag day, happy kasal day, happy anniversary. Apon di taping bisang mamin kareng kras na niyog yung sabihan. Apon nung nanumaning buri yung shout out. Ikanayo po rin kikikatamong Facebook Live basantala po ang gapotang mayari yung kikikatamong programa. Wapota po atin kayo naman buring i-share o idake king kaya katamong question of the week. Nano yan, basan mo na kapatan. Ayan na, antayo. Ayan. Lawe you, dapat kayang ibalik ko mausuring pasibayong minunang piyalong. Yung kaya kaming kayabe, Kenny, mabye, manan niya pang World War I. Yung buri na po, may balik la, uling alayang balong piyalong, bayong yan kasi matuwan And syempre po, uling aldo na po ng Biyernes. Thank God it's Friday, kareng kera ka lang kaya katamo. Then mag-look forward keng weekend, pero di natin pang lubukas, at least, meto na aldo, makapag day off na kayo. Pero, ngayon aldo ngayon ni Jenalu,
atin tamong bida, ninoreng Yes! bida tamo dapat tala kalingwan ating kong importanteng igrid kareng kikatamong birthday celebrants. Yakuman. Uy! Yapong binyang! Apo nening ka na akong asawa yan. Kapatid ng apong aparik. 99 years old, Jody Bird. Apong binyang, magpakasikan ka ne, metong Metong nang tamo. banwa. Akwa mo ning 100,000, ibat Kapitolyo, ditak namong ditak. Wow. Kapay stress, mangan kang healthy, apong binyang. Wow. Sana- Palakad niya pa yapong binyang. Ama kanyan. Wow. Nung ating sobra keng tao, apong binyang, ne, padalan mo kami kening Jenna Looking CLTV. Wow, uning keng kay ka ni Jody Bird keng Domingo Ragawan. Mas masanting. Bakit talong nga, ay wapit na holiday pala kay Lunis, holiday kay Lunis. Ala kang yakwakin tagan-tagan. O, nino pa? Wow. Wow. Ay! Sagli na. Yes. Kaya kawangis yan. Bala mo, lamang kang kapit ng dilo kay birthday celebrant mo. Happy birthday, Catherine! Tirin Lumbang! Nano tirin, no ka rin kami libre kanya, no? Kim Vikings. Vikings, baka naman. Yan, Tirene. Sana lakwas ka pang manugumpe. King kaya kang obra, bakan dakalasa lingimalan, dakal ko ayan dam, agamitan ko, king nanong Ot pantay. makanyan. Siyempre ako naman nabanggit sa tuling mala ng tirin, ako naman susulod. Pero kung magtao ka tirin, balo mo na yung gawan pag pamalot mo ko. Happy birthday, Wow. Catherine Ating kurin Lumbang. sabihan kang Tirin. Nano pa? Wow, dakala salamat Tirin. Anti dyan mo yung kabusitan ko uling mas busit ka na ako. Alright! Sana bawasan mo yan, Hening tutuwa na ka. Ending mi ka patadabusit, Mia Bella. Okay, nintutuki. Yan. Happy 14th birthday, Kuya Nico Ryle Kayanan from Daddy Ryan. No, Nico? Sana dagul kang biyasa, pogi, at talatutuki ka rin kaya kang pengari, ang pong ating takot keng Diyos, gana-gana sanang burimong regalo. Mapa iPhone 15 Pro Max naman yan, mi biyesa kita. Happy birthday, Nicole Ryle Kunana. Kayana. Happy birthday, King Kanahong Pisan! Bolay Dison! Bolay! Pilanang banwa, balo ko akit mo na Prince Charming. Basta, dapat importante masaya ka. Pero nung magtao ka, mo ko kakalingman pag Sharon, wishing you good health, and dakal-dakal pang blessings. Happy birthday, Bolay Dison! Happy birthday, Tito Alberto Nemi, watching from Camarines, sina Tito Alberto. And, balo mo, agnan ng selebrasyon da kasi anniversary da namang asawang Tita Lilia Nemi. Anniversary po. Happy birthday na, happy anniversary pa. Sana po ay maging masaya ang inyong kaarawan at magsama kayo ng maluwat na maluwat, punong-puno ng pag-ibig. Happy birthday po, Tito Alberto Nemi. Ay, tayo pwede na igiritin eh. Nga pala. Happy 60th birthday to my very loving, caring, kind, katuwangan mother-in-law, Nanay Juliet Makamukati ka nga kaliguan. Mamangon. Bakit? Beautiful. Balo mo, makanyan mo naman yung sasabihan ko kang Marie. Marie, murgo, kailangan piulit-ulit ing obvious. Nanay, wishing you good health. Dakal-dakal pang blessings, Nanay. Nabalo ko, makalawot kayong init, so kayo King America. Pero dakal-dakal salamat, kaya kayong lugod at generosity, King pamilya, Ketty, Pilipinas. And sana ganaganang birthday wishes mo matupad, Nanay, and hope to see you soon.
happy 60th birthday, Yan. Nanay Juliet Mamao. Happy birthday, Darang Juliet! Wala mo ata, misarayang kaya. May saraying, Misaraying Angeles, king ba? pulong-bulo. Ingoy, pulumbulog yung pa mag-birthday ng Nanay Juliet. Pero ba yan, happy birthday mo naman kang Jerel Dison. Ala kung akit picture mo kin Facebook mo, Jerel, kaya ala kang picture, makanyan man. Sana masayaing birthday mo, siyempre. Lalo nang yan at sula rin kaya kang grandma and grandpa, Tita Inday, and Bapang OG. Ay ni Jody Byrne na ng Karakalareng kaya katampa shout out. Manal Bea Ching Jane Manuel. Good morning po, Idol Kuya Jody and Jen. God bless you both. Sabi na, Yati Jane po, api ning kapatad na ning kaya katamong news anchor ay Jennifer Salenga. Malaguya naman at biyasaya namang magkanta, Yati Jane. Thank you kay Manal Bea mo, Ate Jane. Shout out po kang Frances Micaela Ortiz. Manal Bea po kay Kupang, kay Barangay Arayat. Shout out po kanu kayong Palabasan family. Ayan. Hello kaya kayo nga Amanal Bebalo ko metong kareng Alben na kayong CLTV. Thank you, Frances. Ayan kang Tita Tan Ramos Lucas. Guest tayo niyang minsan. Congratulations po kanu kareng winners ning Supermodel Porak. Ayan. O, Jody Burr. Oy, Nina. Oy, Nina. O, Jenna, nanunin daki ngayon ni, kintutuking daki mo, balo ko. Iyapse monoring mga palyaring balita. Kaya dilabot Kapampangan, take it away, Jenna Lou. Bawat tayo palun. Ba, tayo palun ba? Kalambak na. Pabuhin po, Jody Burr. Akong mag-obra uling next week. Wala ka. Kabalen, pinarangalan na ng Department of Agriculture Region 3 ang best gulayan sa barangay implementers at high-value crops achievers. Ayon sa kagawaran, paraan ang dalawang programa upang matiyak ang food security sa bansa. Kilalanin natin ang mga nagsipagwagi sa report ni J.M. De Jesus. Binigyang pagkilala ng Department of Agriculture o DA ang mga best gulayan sa barangay o GSB implementer sa Central Luzon ngayong Huwebes, November 23. Ang GSB ay programa ng DA na nagsusulong ng pagtatanim sa bawat barangay at pamamahagi ng mga ani sa mga naninirahan dito. Well, halos lahat ng mga barangay, ini-encourage namin sila kasi alam nyo, ang vegetable ay madali lang masira yan. So we are encouraging lahat ng mga barangay to have its own gulayan sa barangay para fresh na makakain yung ating mga mamamayan. Paliwanag ni Director Chris Polo Bautista ng DA Central Luzon, malaki ang naging ambag ng naturang programa sa komunidad, lalo na noong kasagsagan ng pandemya. Actually, matagal na itong programa ng Department of Agriculture under the High Value Commercial Crops Program. At ito ay binigyan namin ng importansya during the pandemic. At ito, pinalaki namin yung programang ito with the involvement ng halos lahat ng barangay dito sa Central Luzon. Pinanghal na best gulayan sa barangay, implementer ang Barangay Jome Maria Aurora na sinundan naman ng Barangay Matimbubong, San Ildefonso, Bulacan at Barangay San Pedro, Lupao, Nueva Ecija. Nabigyan din ng special awards ang ibang mga barangay para sa kanilang mga inobasyon sa nasabing proyekto. Napakalaking tulong sa aming barangay itong programang ito, gulayan sa barangay. Unang-una po nung nagkaroon pa ng pandemya. Yes, sir. Isa po ito sa nakapagtawid sa ating mga pamilya nung kasalukuyan po ang pandemic. Yan po ang unang-unang kapakipakinabang dito sa programang ito. Samantala, pinarangalan din ng High Value Crops o HVC Achievers na nakatulong sa pagpapalakas ng food security at pagpapakilala ng mga produkto sa merkado. Nakahanda naman umano ang lokal na pamahalaan na patuloy na makipagtulungan sa kagawaran ng agrikultura para sa higit na ikatatagumpay ng proyekto. Kami, very grateful kami sa Department of Agriculture, especially dito sa Region 3, na all-out support yung binibigay po sa aming bayan, bagamat maliit kami, pero pag sinabi mo naman na
sa rice seeds, corn seeds, at sa mga vegetable seeds, tuloy-tuloy po ang suporta nila sa amin. Nakatanggap ng cash prize, plaque at mga gamit sa pagtatanim ang mga nanalo. Kasama si Johnny Coronel, JM De Jesus, CLTV 36 News. May kapalmay ako balo po tating ang umakanako ne. Tamasan mong titimid ken ne. Pero makanyan man masanting nga balita di dyan dong nga galal ne. Detang miyaliwata mong ortelano poreng magobra kareng asikan ne. Baka nitang siyempre ma-inspire la rening sa mas danda pa itang karelang pamananam and ma-achieve itang food security tamo keti bansa. Yes, at congratulations ne. Kaya kayong sinabot, sana lakwas yung pang palabungan at palablabanin kaya kayong lugod. King agrikultura, bayin tutukit ang balita. Hello po kang Bertong Ispong ha. Maya pa oras kanu ko yung Jode. Mikiti-kita mo kanu kayong Sinukwan Festival. Opo, syempre tayo kailangan kakalingwan ng Sinukwan Festival. Magandang tanghali Ma'am Jen and Sir Jody from Cesar, Montana. Yung katamong Suki. Kaya rin ang Cesar Montana, Cesar Montane, Montani, Montano. Kaya kayo nga po Cesar. Yan. Maya pa oras. Maya pa oras kaya kayungan. Ayan, manalbeya mo naman po yung ninang ko. Ninang ko Daisy, pero Roda Tuazo nilagyo na kayong Facebook. Ayan, naning tutugita ang balita, Oy Jenalu. ni, megpatalbugan lang legwan, galingan at talento reng aduang pulot, aduang kandidata na ning Mutyaning Kapampangan, ngening Banwayan. Keng pre-pageant night, amerapat king SM City Pampanga Event Center, anya pong November 22. Umpisaya pa kanuing karelang, dakal pang dapat antabayanan ding memalen, kareng Mutya, king karelang Coronation Night ang marapat po king Ajes na ning Disyembre. Ay ni detalye king report ay ni. Non-stopping gulisa kat palakpak daring talasuporta daring kandidat na kay Mutyaning Kapampangan o MNK 2023 Pre-Pageant Night. May rapat kayong aktibidad king jam-packed ta SM City Pampanga Event Center anyang Miyerkules November 22. May gumpisaya yung pre-pageant king pamagrampat pamagpakilala daring adwang pulot adwang kandidata gamit nga manong si Swan. Maski na biyela ring karelang supporters anyang pepakit na nala ring karelang galingan king talent portion. Ating tinerak, kanta at ginale kabang bebida dala rin pakamala na produkto na rin karelang balen. Ini pong talent presentation na ini at inya pong team. Dapat po mag-revolve kayong Kapampangan Culinary or Pampanga Culinary Heritage Arts and pong crafts po. So, baka ta po apakita mo to the various talents po, ita pong nana pong malalyari po kayong arte, kultura, kayong Pampanga. Agpangking organizer na ning MNK 2023 at pamuntok na ning Arts, Culture and Tourism Office ni Pampanga ay Randy Del Rosario, mika closed door interview mo naman kanubang lakwas do nga kilala ding kandidata. At ita pong closed door interview nga ita, in direction po karela, in dominant langgwahin gamitan da in Kapampangan. So uling pong Arts, Culture and Tourism Office kami, in Mutyaning Kapampangan ay ligligan legwan, nung ipapakita mo rin pa rin, gana-gana Kapampangan, din lugod tamo, kaya katamong amanong si Swan. Kaya ba naman karing mimye suporta karing kandidata na ning Mutyaning Kapampangan 2023, ing reigning Mutyaning Kapampangan na ilay Daniel Sunga ning Sasmuan. Mimye naman tipisunga karing aspiring queen sa pipasan ng corona. Dapat po enjoy I know that they've worked hard for this for a very long time, but the most important thing that they should do during their coronation night is to just have fun. You know, dapat present po sila sa stage para at the end of the day, alala pong regrets. Bukod kang sunga at dingaliwa pang personal at tinagon king SM Pampanga Event Center, lamo naman petauliring kaya katamong kabalen na may nalbeking digital TV broadcast at live streaming na ni CLTV 36. As of November 23, miras knocking 483,000 ding number of views na ng MNK 2023 pre-pageant king official Facebook page na ng CLTV 36.
Samantala, marapati ang Grand Coronation Night na Mutiani Kapampangan 2023 king Brenzig Convention Center sa dating San Fernando, Pampanga king December 10. Malyari namang ayalben ni king CLTV 36 Digital TV at live streaming king CLTV 36 official Facebook page. Yako po yung kaya kayong talasui JM De Jesus, ating pusong makabalen. Talagang din kaya katamong kandidata yung Mutianing Kapampangan. Banwa-banwa, talagang biyasa, ne? Malago, matenakan, kasakit datang pilihan kanyan. Ninumaning sumambot, ngening banwa, para king Mutianing Kapampangan. Tayo kayo, tiya kami kiyabi Mutianing Kapampangan. Actually, pangarap ko yan eh. Pangarap na naudlot. Ek mitas, kulang uhay pero itang lagu. Alam problema sana yan. Pasok na pasok yung lagu. Balo yo kare kabalen, balo buri ko pong diyan po talagang kabalenta mo naman talagang matibelan talagang mas inging siga ng loob da rin Kapampangan. So, confidence na gawin. Yung self-confidence po da rin Kapampangan po magigisan kakata mo po yan ngeni king ka na kakata mo kaya hangatsing malago. Siyempre nung Jody Bar, sabi tampin, nung etamo kalagwang ka sarili tamo, nino pang sumabing malago tamo. Na, lugaran tayo sarili tamo, malago tamo lang. Oy, self-love po yung buri ng pabalo ning kikatamong atsing malago king kaurasan na ini. Pero buri yun po nga balo bagay nino yung may piling digital viewer of the day, nino kaya ya? Bakit tani? Wala mo excited. Ay! Ot mga niya. Talagang ika may pa-cute ka ka na. O yun sabi ng Atimos Turf on Instagram from City of San Fernando, Pampanga. Yan po yung kikatamong digital viewer of the day. Yan po, akit siya po yung litrato na makapalagay po yung kakambal ko. Palagay ko, mas matilo sa arong kako ining makapalagay. Sakali, may tampambok na makatimtim niya. Oo, mga pambok na, makatimtim yapin. Oh. Anya po kanong Miyerkules yan po yung sinendang litrato. Kabang Malbeya po king kikatamong digital test broadcast. Bisa ko pong mabiling digital viewer of the day. Sagli mo po yan. Ne? Picturean niya po yung sarili yo, kaya na po ng TV kabang mag-digital test broadcast siya po yung CLTV 36. Padalaya po yung litrato keng official Facebook page siya po yung CLTV 36. CLTV 36 official. Masanting mo naman po ang balita. Uling pabaloy po na mag-umpisa pong December 1. So, kaya Friday yan. Kentudo King Friday. Next Friday. Kasi nga November 24 pa. So, November 25 to November 30, 7 p.m. to 9 p.m. pa mo rin. Pero karas pong December 1, paugtuan na po, manibat pong paugtuan, manibat king kaya kayong programang naano pata. Mag-umpisa niya po yung kaya katamong digital test broadcast ang gani pong alas 9 ng Bengita. Kabang yung kaya katamo pong digital test broadcast, pati hapon, mag-umpisa niya po keng December 7. So, pamagsadyaya po, itang December 1 to 6, para keng December 7, a whole day digital test broadcast. Ayal ba nyo na kaya po keng digital broadcast. Buying December 7, Jody Bar, kailangan maka-digital na kayo po. Nung analog lang TV, ala, Michelle ko yung masanting ako ng Chimalago. Sorry rin paralan mo muna. Ating kayong TV box. Nanlamon detang afford the box, nano na pang box din. Iskan nyo kay man po, ketang karen, potang December 7. So, ito nga po itakadwa, nung analog TV kayo pamurin, pwede kayo pong mag-subscribe. Karen kaya kamong cable partners, yung Air Cable Converge, kayong Signal Channel 115, so mayalbe kaya po ka rin. Yung TV yun po, digital TV i-scan nyo na kami naman. Pero nung analog kayo, yung kaya po ayalben. So, yung ito pong pinakamabilis solusyon, mamalit na kayong TV. Kayong kareta mo pungulugan, bahal kay ngayal, digital TV po. Bakit nakabang maugto kayo, makaswelo kong
Mama ka imagine makapanakit kong lechon na magsalita. Aldoldo, Lunes hanggang Biyernes. Opo, ne. Hello po kang Adeline Grace Imbulan, Nemi. Hello kanoching Malagoyan Koya kung masanting balo yun na mga tana oras na. Tidad ba ka? Ay, O naman. syempre, yung kaya ka Jody Burr, makalele ne, freezer. Alright. Wow. Alright na alright. Ay, tidad ba ka? O te kaya ta ba? Ay, ating didad ba ka, day? Balo mo ching Adeline, laganas, maniglo ka rin asabyan mong pamangan ngayon ni ko, padramdaman, ako patikman. Kaplang ko kaya takman. Tagano ka rin ka. Uko. Katama katok ng kapampangan ni Temor Gubalo dahil makayang klaseng ulam. Sige po, ako pumama ko king paman albe, huling kikakan pa magbal. Pisabyan tamo din ng aktibidad ang makasadyang marapat king Robinson Star Mills, Pampanga king pa magbalik ning Nanupata! Ring mga ragul man kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman. Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. At magbalik po yung kaya kayong programang Nanupata. Buli ko lang pong i-shoutout. Then pong kayabi ko lang dinabak. Maranong ko pong dinulong. Ari Miss Christine Palangka. Ang poreng miyaliwang estudyante na ning City College of San Fernando, Pampanga. Kayabi ko nandin. May meta mong dita ka advice. May ka mabilis sa seminar para ka rin databisang manikwang advice para ka rin job interview. Ayan. So hello kaya kayong dakal salamat. Sana natin kayong abalukin kaya kayong koyang
O yan, siguro yung tiro mo, Karela, eh. Happening magpa-cute ka pa kay man interview, po. Ayan, hello po kang Tita Ditas Dizon Simbulan. King minsan atak man murin yan at ching malagoya kami gagana ka. Miras murin yan kaya ka. Ay opo, asahan kaya po nga man yung ngayon, Tita Ditas. Bakan tayo na ako pa, matakawan, Jody Burr. Kitang tagan ko. Ay, buri mo sabihin, takman ko Takman tagan. ko pa. Takman na pa mo, Tita Takman Ditas. ko pa. Lawan mo yung kaya kang anak. Takman Talagang ko pa. kukontra Bayo yan. ko biyekek. Ala, diretsyo na kakoy ta. O, sige, po kayong pami katago na inimunta na po kayong pami talamitam tamong ngayon Aldo. Nung mapapansinan nyo kabalan, siguro kayo naman lalo na retang mapanal, Bene, dakal ka rin cultural activities tamo po. Ati mo Giant Lantern Festival, Sinukuan Festival, ang po retang culture-related activities, mararapat la po. King Robinson Star Mills, Pampanga. Nung bakit kaya makaniti na mo po yung pamagmasabal ng mall, kaya katampong Kapampangan niya po, kaya katampong culture. Yan, yung pisabihan tamo kaya bay Sir Laverne Aquino, yung karela pong marketing manager. Welcome to the show, Sir Laverne. Salamat, Jenna and Jody, king miyabe kami kening programa yung makatula at makasaya ka rin Kapampangan yung nanupata. Bala ko sa po. Kaya bemi. Oh. John Lloyd Cruz. Oh, na. Lamang niya ang bagay John Lloyd Cruz. Siguro mga 3/4 sa dilo. Kikikatamong bisita niya. Pero, di na tayo pong pamikatagon niya ni dahil di na tayo pong oras si Sir Laverne. I-greet, i-shoutout, din kayang ganaganang burin ng i-greet. Kasi siyempre po magbalik ya po kay Robinson Star Mills. Kalagod muro kong lulto kayong TV. Te mo ngayon para gusin out. Sir Laverne, sana lahang kakalingon ka rin kaya karing buring i-greet. Sana mayaring programa na agret mo ngan. Take it away, Sir Laverne. Wabi ni, mayap ukto. Karing abe ko kening Robinson Star Mills. Mumuna yun ka na akong mall manager, engineer Jess Mark de Guzman. Nampoy deng kayang housekeeping manager and officer Ipat Makaspak apoy Robilin Manalansan apoy nga be ko keng opisina tamo kay Robinson Star Mills. Tayo Mrs. Aquino eh. Ay, misis ko pag birthday ya bukas. Wala pala. Yan. Nano yalagyo. Lagyo and message mo kaya yan. Happy birthday Den Ann Aquino. Saya sana yung maging birthday mo bukas, uling Domingo naman. Ay, Sabado naman. Otro guwat din niyang sana, Sir Laverne. Siguraduan me, Sir, masaya yung birthday ng madam. Bakit anong ating sobra kitang handa? Padala mo, Kenny. Sir Laverne. Talagang ipakanta siguro. What, Jody Burr? Buli kayang kakapot na ni Sir Laverne. Kasi, anya nga tsong pa kay bayok pa kay CLTV. Nakakit ko ni Robinson. Ma-interview ko na po ang mag-film ko. Makanano na po wari kalwat yung Robinson Star Mills Pampanga at makanano na kayo kalwat yan. Mi pa... Aro? Maribilya kanining Wapin, magkaalaman. May gumpisa kami siguro kanitang December ning 2001. At inang tinoring tindahan keng Robinson Star Mills. And then ako naman may kumpisa ako niyang kabuklat na niyang year 2002. So may gitna nga duwang dekadang sabi ko pag-obrata mo keng mall bilang karelang marketing officer and then marketing manager. Sabi na kami, Jody Burr, potang tinuklukan dekada plus keng netong akumpanya, burinan sa biyan, masanting lapalakan at masanting mo naman yung benepisyo katanggapan. And siyempre, burinan mo naman sa Benita, kalugurana, ing kayang obra. King kilob na po ning adwang dekada, Sir Laverne, buri ko po nga balo, maragul na po ba yung pamagbayo kanita? Anyang pamagumpisa na po ng Robinson Star Mills hanggang ene? Bali kayong kahit rin tao, parang customers. Siguro medyo malambat na. Malos memorize minoring suki mi karang mandali keng Robinsons. Ita siguro yung kay mi keng
may kitadwanan ng dekadang pamag-operate kining Pampanga at merakal tamo namang kaluguran. Apanalokyan tayong kipagkaluguran tamo kareng manungkulan, kareng kaluguran tamo king media lalo na yung king CLTV 36. Kanitang anak ka pa mo yung alakat pang masyadong kaluguran. No, ngayon halos kaluguran mo ng buong Pampanga, mas kinuka rin natin kang kakilala. Kasi nung lalon men pilanong Mayor Lengdeng Linabas na manibat mi talaka ding Robinsons and balo ko kareng may nga labasan abanwa actually pre-pandemic man o pandemic period man mika development naman ketang kagulutan na ning mall ni Sir Laverne. Itang keng gulot tamo gewa ding maragol parking area, ampong outdoor events area ulimpin pagsadyan talang panereng mga ragol festival kiti Pampanga. Paning gadang gagawan king Robinson Star Mills anti mo yung Giant Lantern Festival lampo yung Sinukwan Festival. Joe, dati ko nga balitan, may awardan niya yung Robinsons for Sustainable Nanding Fresh ayan nabak. Congratulations ka rin Bemi king Robinson Star Mills uling mi parangalan la king City of San Fernando bilang metong kareng sustainable businesses kini and eco-friendly keng kikatamong syudad at menikwala ketang top price sampo ketang most improved ketang kaya nga ita ketang parangala ita. And balo mo Jenalu metong yan naman kareng may award nandin kasi tsukupin kay Heroes Hall nandin and digit ko lang habang mag-award la metong yan naman yung Microtel by Windham Pampanga na atsukete king Laos Group Complex ne sinambot na naman ketang sustainable company and eco-friendly company. Congratulations king Microtel by Windham ne and then yung milabasan mo naman sinambot na naman cleanest hotel kete king City of San Fernando Pampanga. So no ka rin ko pa mag-check-in kanyan po if you need accommodations malyarya po yung Microtel by Windham Pampanga. Yes. At po tang mainit na kayo kayong hotel, lungwal kayo at uya mo kay ngarapan nyo yung Robinson Star Mills. Yes. Pampanga. Pero yung Robinson makakaya solar kayo nga kayo. Ayun king Robinson sa tuna siguro king mag 8 banwa na gagamit king solar king Robinson Star Mills. Ulimping diskubre mi makatipid ka king gastos king kuryente metong pa makasawop ka king katamong environment uling metong ya kasing mall ka ring masikan gumamit talagang energy pangaras king pamagpandarming aircon king sulu nya maragul kay konsumo uling ketang pamaglageming solar king buong bubong na halos ning Robinson Star Mills maraguling save namo ketang aspeto nga ita king pamagpalakad king ayan nakitya king ayan, leko. Katamong sakto na pampapakit. Etong uling itapin na maragul tipid para kaya yang patalakad din kaya solar no? Opo. Kasanting na pala. Makrada pala solar. Yung balong nung emiya mo ma-aerial kayo pala mo balong sa luko may git lang nga 10,000 panels din. Wow. Yan. Responsible way of doing business. Pero bisang makabalong secret. Bayo ta mo rugo mag-commercial nil. Ating kung sabi na secret kaya ka. Tungkol kang Ditas Dison simbolan ng Manalbeyan. Maralas siya Robinson Star Mills si Ditas Dison simbolan kanta. Mag-aral ko pa kanta karing kaya paki kita. Buri na kayong Robinson. Kasi sa letrang B!
sa letrang ay. No, kome balu yarugo habi. Ditas di son simbulan mo, Jenna Lu. O sige, buging piyakatang pa magbalik. Retang pang Miss Universe question. Ilan ang ilatag tamo at ikutang kang Sir Laverne King pa magbalik ning Nanu Pata. At ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Magbalik po yung kaya kayong programang Nanu Pata. Pisabihan niya po ngiyanitang dake na po ning Robinson Star Mills Pampanga. Manibat po kanita. Tampa magbayo king mall, ng developments. Pero kempong may git adwang dekada. Ako karing katamong kabalen, yu alilingad maralas istong ating events. Pupunta kayo kay Robinson Star Mills. Parikil, karing piaglon, makatugman, karing katamong king kultura pong kaseresayan. Gusto ko ba, Jenna Lu? Yes, correct. Yung Giant Lantern Festival, yung Sinukwan Festival, at retang aliwang activities na ning LGU ka rin na talaga gagawan. May aliwang LGU pa yan, Yes, Emo may Gang aliwang. City of San Fernando. Yes. At syempre, metong ka rin nga pansinan tamo kanya siguro sabi tamo, ko dyan kultura yung Robinson. Retang kayang gates. Wow. Makananing kahit kitang design na ito. Kanita kasi niyang di-design yung Robinson Star Mills. Niya mo muna yung lagyo na Robinson's Star Mills. Yung buri ng pakikay kanita. Then yung star magagawa laki ng San Fernando. Wala mo factory na ning Parol, yung San Fernando. Niya may palagyuan yung makanita. At then kayang entrance, nung no ka rin niya makatulid ding Arayat, yung lagyo na ding entrance, Arayat. No ka rin niya makatulid ding San Fernando, ka rin niya yung lagyo na ning gate, San Fernando. Makanyan mo naman king Candaba. Yung mall talagang may design niya, anti-mocking showcase king kultura ning Kapampangan. Yung bubungmi at inyang design na parol kitang libutan. Makani tayo pang disenyo kanina. And syempre, istong atsuta na po king tail end na po ng Banwa. Talagang ding piaglon at suno po king Robinsons, karen pong may nabasa na malambat ng Banwa, yung pong Sinukwan Festival, karin niya po may albere, may mga activities lalo na po itang street dancing.
Tangi ni pong banwa, Sir Laverne, na ano po yung balita tamo kay para kayong Sinukuan Festival? Yamo naman, Pasibayo, huling malambat na nung kapartner din kaya katamong organizers kay Sinukuan Festival, kaya betala pong Pasibayo, gaining Robinson Star Mills, makanyan mo naman din karelang activities, kasanayan ta ng magaganap kining Robinsons. At makanyan mo rin ng paratang pa yung kaya katamong Giant Lantern Festival na malapit na mo naman na maganap kini pong Robinson Star Mills. O, inya pinakita mo kayong robot, ang linog ka. Anya kaluwalas. Itang balam talaga megsadya kayong place para kareng events areas na para kareng events tamo. Makanyan po talaga inga metong kareng itang maging kayong events a place. May paintagon na may kapag patalakad lang maragul at adwalang indoor event center king Robinson Star Mills Ulimping metong kareng makasaya king mall maliban king pamag-shopping itang ayal ben mo ning makanining bagi uling mas marakala tao makapanalbe kung nano yaman na cultural event in Marapan. Uling king mall al sari-sari lang tao ring mumunta ken at mumuntang taga Nueva Ecija, Bataan, Tarlac, hanggang rin ken Bulacan. Dadayo lagi ni king Robinson Star Mills at akakita kung naning kultura tamo Kapampangan. Ing buri ko nga balo, Sir Laverne, kasi nga kakit ko, huling madalas na kayong partner mo naman, kaya mila naman marang activities, may agagawan mila naman kaya kayo. Aliya mo ka buditang, sige, gamitan niya yung event center, may bala na kayo. Kaya, nanula pa retang aliwang po provide yun, makipag-partner lang kaya kayo, para gawan din kaya kayo yung event. Then pong kaya katamong event, maliban kit ng libre tayong papagamit kaya katamong event area karang kaya katamong partners kaya ni Kim Pampanga susuportan tala mo naman kareta pangaliwa pang pamangailangan ng team mo nung mag-request lang pang premium didinan tala makanyan mo rin ang team mo king Giant Lantern Festival tamo uling Maragulya gastos kaya katamong syudad kaya pamaganap kayong tradisyon na ini timo rin aliwa tamong kapartner sasahop tamo naman mamaya tamo kaya katamong contribution para king ikasayanin kaya katamong festival. Tsaka rin ang luklukan nyo, lamesa yung stage show. Wow, Actually, wow. wala. Sir Laverne, makailangan kami pong luklukan pwede. Kanta-retang luklukan anong dakl ni Jody Burr. Wow, uling data kaysa paninto ng tala pa katang mismong aldoning event o pig sa jamin oreta natin katang lamesa, stage, luklukan, barricades para kareng nanumang klaseng event. Ang purang tagalinis yun. Puritang gawan king Robinson. So, metong kareng kayan na king masanting mall, itang munta kang masaya, lumwal kang masaya. Yes! King tutunan po niyan, karing talapan albeta mo, karing may alabasan na banwa po. Ing Robinson Star Mills, karing pong kaya kaming talent competition ne. Actually, makalagyo man king Star Mills, Search for a Star ne. May aliwa pong may anniversary kami naman po king Robinsons ne. Ing CLTV po, maluwat na ne pong kapartner ning Robinson Star Mills. Pero naanula mo po, Sir Laverne, nung atanda na nyo na retang miyaliwang activities na talagang dapat na pong abangan din kaya katamong memalin. King daratang Sinukuan, ang po pang Giant Lantern Festival kay ni King Robinson Star Mills. Talagang king kaya katamong mall pag sa dyan tayong bulan ng Disyembre, uling Kenny, misusunod lamong Aldoren ning Sinukuan Festival king pamag kahit tamo pamag-celebrate tamo king Pampanga Day at makanyan mo naman king peka sikat festival ning Pampanga ing Giant Lantern
festival. King Sinukwan, marapat ya king December 2 to 8. Wow. Yes. King 2 kaya to 8, katamo 1 ng week. mga Giant Lantern Festival. Kenyang December 16, yung peka competition na. At makanyan mo naman hanggang king January 1. At sularet ang mga ragula parul kaya katamo ketang dongay ta King Robinson Stars. So detang malaos sa Malbe keng December 16, from December 17 hanggang January po malyaryo pang Alben ding kakatamong Giant Lanterns kitang karelang nightly exhibitions. Pero December 2 api na po yung grand opening na ning Sinukwan Festival ken mo naman pong Robinson Star Mills. Balo ko ka rin laretang denglakan ne ang Wala Foreign ka na Princesita. Yan mo naman ganapan damo. And po itang siyempre itang pinaka-culminating event na ning Yan, Sinukwan dance Festival, interpretation. yapining street dancing, ne? And talaga namang kaya, bala mo sinadyaya talaga, makatagon niya, makarikilya ang Robinson Star Mills, kareng miyayali wata mong Piaglon, Ketiking, Probinsya. Yes. O syempre, Jody Barne, mapanalbi ako naman po karang activities aren. Mag-host mo ne, Jody. After nanita, bisa tamong Manyali. Kumusta naman? Ngayon wow. Disyembre, inaano kaya? Ating kong papromo. Ayan, Sir Labar! Ngayon po, may gumpisano rin papromo tamo kareng kaya katamong tindahan Deng aliwa tamo po uling atin tamong okasyon niyan kaya katamong Black Friday sale. So rin magtinda tamo, may price drop lamo naman kay karelang produkto makanta mas yasag to rin taong Manyali. Makanyan mo rin king December ating katamong pa-promo makapakyabe laking kaya katamong promo at manyambut lang shopping money para king December marakal gift certificates agamit na king Pamanyali king Robinsons. Oh, ating nga Facebook page. Wow, tumutok lang kaya kayong Facebook page. Kaya katamong Facebook page ing Robinson Star Mills. At makanyan mo naman yung lagyo na king Instagram. Agkatan nyo po rin talapan albeta mo na tumagon karen pong miyaliwang activities para Sinukwan and Giant Lantern Festival. At Manyali, syempre. Siyempre. Then pong Kabalenmi, lalo na po rin kaya katamong then pong kaya katamong patrons, kaya ni pong Pampanga, Muntako po, king Robinson Star Mills at Albentala po dening daratang pong festivals maganap king kaya katamo pong mall. O Manyali, retang Manyali, ulitan niya. Malapit na yung 13-month pay. Baka milwal na lapit. Tinanggal na lang. Peka the best okasyon na Manyali ka king Robinsons, uling pong king panahon na yan, dakal pong 50% off, 70% off, o mas maranon ko pong Manyali, mas marakal ko pong asa di huling dakal tapas tax. Nining kapanahon na yung nipota kagisanan kayo, munta na kayo. O dempang pamenyali para Noche Buena, na kayo ruguma kasiksikan kempina, malyarin na kong ini pa mo. Muntano ko king Robinson Star Mills para Manyali. Ang podetang alapang pamasko. Nepo. O yan, Kabalan, dakala salamat, Sir Laverne, keng oras mo. Balok busy kayo po keng Robinson Star Mills ngayon, pero dininan nyo kaya pong oras. And good luck po kareng activities at looking forward kareng pang dakala partnerships with you, Nepo. King kaya katampa magbalik, Jody Burr. Magkitatampa, and of course, gambulan tayong amanong si Swan. Inya po ako, Maglipa Channel, magbalik yaing Nanu Pata. Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo. Magbalik po yung programang Nano Patakabilis po yung oras. May payari hanapin. Pero siyempre, bayo po mayaring kikatamong programa. Basta tala pa po rin kayong komento kikatamong question of the week. Naning ating question of the week tamo. Nano pa na ako. Anyamalan mo na, o yan. Sabi yun, dapat kayang ibalik o mauso na rin pa si Bayo Reng Mino ng Pialong. Ano po sabi na rin tamong kabalen? Bakit yun nala? Sabi ng Vin David Bondok, opo, bala mabawasan king gadget ding anak at experience ding makyalong karing aliwang anak. Siyempre, ne, may siping-siping kumbale, bata may kikilala na ring anak. Charity Romero, sana para maging friendly at healthy la. Mo pala on the kind, di ba? On the friendship side. Atin mo naman palang health side, syempre. Sabi ng Diana Monhe Hampak, yes po, kaso ala ng space ng Pialungan. Halos ba na nilangan ding makatalakadwapin. So, sana ay isip na rin kaya katamong Kairen, din kaya katamong city planners, na sana may ka lugar para mamyalong na rin kaya naka. Ana Gracita Baisa, na may itong karatang kaya katamong top fans. Yes po, very much agree. Para inala mo po puro makaharap ka rin gadgets din kayo nakan bala mo at sing malago. Din ka ng gadgets, makapulala namang mata. Yan. Balo mo inun, ayok balo. Ba't isip mo? Sabihin kaya sana nyapin dakal lang ngayon ka rin anak ing mapula to. Kasi birds of the same feather think alike. O yan. So ano nga ako naman, sana mika pamikatago na mika chance na rin kaya nakangeni na amuro gumang gadget mo. Pero balo ko ding aliwang eskwela, ingagawan da, mika makanya lang activities nababalik do reta minunang pialong. Nakaya beking ka rin lang curriculum. Neng kay, maga intrams da, itang intramurals da. Aga nakakaya mo yun itang asabing pupulala rin matakeng gadgets. Aga nakakaya kasi, wari tayo itang datang balita, itang DepEd rin kanong anak, bababa itang reading comprehension, siguro uling kasi minsan ganun naman balo rin anak na mapulala mata. Takang teacher tuturuya, de balong basan, hindi pala mapulaya mata. Oo, bawas-bawasan talaga dapat yung gadget. Balik tamong minunang Pialong. Bayo tayong pumayari kang bulan tayo pa yung kaya tamong kamanong siswa. Na pa po magkanta, lata ng oras po at mamayad kami. Yan. Inyadagdagan ta na lang mo ding amano at kaya kayong gagamitan. Yung kaya katamong Kapampangan word of the day, ipakit yun Dayat malat. In English, sea or ocean, Wow, ocean. Pareho yan, dayat malat. Or in Tagalog, dagat. Pero alam mo na, kakaba na Kapampangan, dayat malat. Pero sea, dagat siya po yan. Halimbawa, may bakasyon ka,
mintaha king beach, no kabat, mintaha king dayat malat, tamo. Ah. Dayat malat na ning probinsya ning Bataan, Yes. namo. Kasi Jody Bird, nung lalawan may, itang diet, actually asikan diet mo naman ng haus. Ah. O ning uling malating dan, umingaus na haus din. Malawak anong nuka So, rin itang malating detang dan. palat makanyan, deng marangle. Yes. Dayat pait, Yes. dayat pait. Dayatan. Kasi- Diet matabang no kanto. Ali, mapait sa siguro yung gabon. Ate Makang ka, fertilizer. gabon, makang gabon. Ay, akbis. Makang fertilizer, nanano ka na eh. O, yan po na, gamitan niya po yung amanong diet malat, ne? Lalo na kitang mapamunta kayong beach, retang manibat kayong kaiken, retang manibat kayong Boracay ken. Nano, kumusta yung diet malat? Yan eh. Diet malat po, biglang may sugot ka. Ay, dadayat malat siya. Dayaya po ito. Dayaya na. Okay. Mayari na po yung metang oras sa pamitalamitam tamong ngayon ng Aldo Biyernes. Nano pataba nyo kaya po pasibayo keng Lunis, ne? Ako po yung kaya kayong atsing malagod dyan, alumbang paruwa. At ako naman po ay Jody Dizon Mercado. See you on Tuesday. Ika Tuesday ka. Tuesday. Yak Monday ko. At syempre, kami po yung kaya kayong talaso yung ating pusong Makabalin! Mataba. Happy weekends! Long weekends! Liganding mga lagong barong, may malen nilang pagmaragot. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga.